Yindaba uMs Zulu Makhanya uthi akaqualify ukuhlala esihlalweni. Nansi impendulo, uMs Zulu uzalwa isibeletho esingcolileyo. Isibeletho sikabani? Isibeletho sikaMntana weNkosi uMantombi Dlamini oqhamuka ebukhosini baseSwatini. UMdlokombane ingonyama yebuza nje ukhothama nje uMdlokombane lelo qiniso beselazi beselifikile kuye bese iqediwe futhi neprocess yokulungiswa kwalo. uMntana weNkosi ulala nje ukhothama nje ubelazi lelo qiniso elokuthi akakwazi ukuzala inkosi futhi beselenziwe nesiko lokuthi esibelethweni sakhe ufakwe enye yamadodana kaMdlokombane angawazali biologically, kodwa ukuze kube nenkosi kwaZulu makwebuza ingonyama uMdlokombane kwakumele kube nesiko elenziwayo. Enziwa-ke ama-meetings after iqiniso lifikile kuMdlokombane elokuthi wadayiselwa ingulube isesakeni ngokulobola uMntana weNkosi uMantombi Dlamini. Kwabe sekwenziwa ama-meeting ukuthi lelo phutha lizolungiswa kanjani na. Ayemabili ama-options akwaqhamuka nawo ekwangalungiswa ngawo lelo phutha. Kwakumele uMdlokombane akhethe i-option eyodwa. Oqala umbono kwabo ukuthi uMdlokombane akaphinde futhi akhethe khona esigodlweni eSwatini ebukhosini, akhethe enye intokazi ayilethe kaZulu izozala inkosi. Akakuvumanga lokho uMdlokombane ukwenza ngoba wayengesenalo ithemba lokuthi angeke futhi aphinde adayiselwe enye ingulube isesakeni. Ilapho uMdlokombane wabe sekhetha u-option number 2 wokuthi akukhethwe enye yamadodana akhe okuyiyona endala bese kwenziwa isiko lokuthi ifakwe esibelethweni sikaMntana weNkosi. Yena lo onesibeletho esingcolile akwenziwe isiko lokuthi akukhethwe madodaneni esendeni likaMdlokombane ebese ifakwa leyo ndodana ngokosiko, ngoba biological uMntana weNkosi uhlulekile ukuzala inkosi, hayi ngoba ezenze yena ngenxa yamanyala azaleke kuwo, ngenxa yomndeni wakhe nabazali bakhe. Uhlulekile ukuletha inkosi kwaZulu. Kwabe sekwenziwa-ke isiko, nakhona lelo siko uMdlokombane wayehlonipha yena uMntana weNkosi, emhlonipha, emdabukela. Wathi okungcono akwenziwe isiko thizeni lokuthi akufakwe enye yamadodana ami i-introduce esibelethweni sikaMntana weNkosi ukuze kuzoba yiyo leyo ndodana eyoba inkosi. Nangempela-ke kwavunyelwana ngo-Elothi, yenziwa lelo siko lelo, kwathathwa umntwana uZonda Magwala wayiswa eSwatini kwayokwenziwa isiko lokufakwa kwakhe esibelethweni sikaMntana weNkosi ukuze ezoba inkosi. Ngicela ukuphinda-ke lokho, ngithi mina lenziwa isiko elalichazwe ukuthi nansi inkosi. AbaseSwatini, abasesigodlweni saseSwatini bayakwazi lokho, lenziwa yibo lelo siko lelo ngoba ibone kwakumele balungise iphutha lenkohlakalo yokudayisela uMdlokombane ingulube isesakeni. Iliphi lelo phutha Makhanya elenziwa ubukhosi baseSwatini na? Uchaza ukuthini mawuthi ebukhosini baseSwatini indlunkulu yakwaZulu yadayiselwa ingulube isesakeni ngokuthi inikezwe uMntana weNkosi uMantombi Dlamini na? Usho ukuthini ngaloko na? Ubhuti wasesigodlweni eSwatini walala nosisi wakhe ukuze kuzaleke uMntana weNkosi uMantombi.
Asiqhubekeni. Kwasuka indodana yalala nendodakazi, kwazalwa umntana enkosi uMantombi Dlamini. Uyayiva ke ngokho amaqiniso lawa eningawazi izulu. Enye into ungayikhuluma uyidefend uzume ngomlenze owodwa kanti wenziwe ongazi. Ubhuti noma indodana ezala umntana enkosi kanye nonina kamntana enkosi bayalamana bandawonye. Ingakho umntana enkosi akanakho komalume ngoba uma kamntana enkosi nobaba wakhe balamana kanje. Lelo ke kwaba yichilo, kwaba yihlazo ela disqualifya isibeletho samntana enkosi ekutheni singakhiqiza noma singazala inkosi. Ake ngikuphinde lokho. Isibeletho sikaMantombi Dlamini umntana enkosi ozala uMisizulu already besingcolile, sizala uMisizulu nje impilo yaso yonke singcolile. Ingakho uMisizulu engaqualify ukuba inkosi ngoba uzalwa umama ozalwa ngamanyala. Lento ayidingi ama-emotions, ayidingi ukuthi ube umuntu osohlangothini oluthile, kudinga nje ukuthi ube umuntu ozwana neqiniso. Umntana uLokhuze, umntana enkosi uMantombi Dlamini owunina kaMisizulu uzalwe ngamanyala. Lokho kumenza abe ngongcolileyo makukhulunywa ngobukhosi. Ingakho ke uma ngabe litholakala leliqiniso zembuleka izinqe ngaleli qiniso, ubukhosi baseSwatini babesebenza indlela zokuxolisa noma zokubuyisana kanye nobukhosi bukaZulu. Baxolisa kumdlokombane, ulala nje umdlokombane kwase kuxolelwene. Ekuxolelaneni kwabo kwase kwenziwa isiko lokuthi nansi option ekungalungiswa ngayo leli iphutha, ngoba uoption number 1 umntwana ingonyama umdlokombane ayiwamukelanga, owawuthi akaphinde akhethe enye intombi esigodlweni noma ebukhosini baseSwatini, akakwamukelanga lokho umdlokombane. Kwase kuqhamuka necebo lokuthi nasi isinto akuthathwe enye yamadodana akhe ifakwe ngokwesiko esiswini noma esibelethweni sikamntana enkosi. Ngalokho ke uZulu uyobe sewubuyelwa yithemba lokuthi sewunayo inkosi ngoba inkosi izalwa yigazi lobukhosi. Ingakho ke umntwana uZonda Magwala uSimakade samakhosi wafakwa esibelethweni somntana enkosi ukuze ezoba inkosi. Akaqualify kanjalo uMisizulu. Usuyezwa ke Zulu, isibeletho biologically esizala uMisizulu asiqualify ngokobukhosi ukuzala inkosi. Singcolile, siqhamuke ngamanyala. Isibeletho esizala uMisizulu siqhamuke emanyaleni noma sizaleke emanyaleni. Umntana enkosi uzalwe ngamanyala. Siyabona lokhu kwakho uMisizulu ukuthi vele uyahluleka, uyisidakwa, udla ama-drugs, ujahwa yifebe. Siyakubona lokho nokuthi naye waphinda futhi leyo mistake yokulala nosisi wakhe wazala ingane. Siyakubona konke lokho. Sakhuluma nje ngesibeletho aphuma kuso ukuthi sona nje sisodwa kwaZulu kulichilo ukulala nodadewethu.